Pozdrav iz Pronautike, ja sam Damir i danas ću vam predstaviti 2008. Beneteau Antares 8S verzija Inboard iz 2008. godine. Plovilo je motorizirano sa dizel motorom Nani T4 200 konja i 567 radnih sati. Inače, plovilo dolazi od prvog vlasnika sa svom servisnom dokumentacijom od prvog dana, tako da postoji cijela servisna povijest iz koje se vrlo lako može iščitati da je plovilo svake godine redovno održavano i naravno prema specifikacijama proizvođača. Upravo je obavljeno kompletno i detaljno održavanje, tako da je plovilo praktički vraćeno u nekakvo nulto stanje, bez obzira što je iz 2008. godine. Stvarno, eto, prvi dojam moj je da je brod doslovno kao nov. Tende su u perfektnom stanju, znači gotovo nove. Brod je presvučen sa folijom, ispod toga je bijeli gelcoat koji nema jedne jedine crtice na sebi i stvarno je besprijekoran. Znači, kome smeta, kome se ne sviđa, znači kad se foliju skine ima ispod novi gelcoat, znači novi brod. Krmena platforma integrirana, obložena tikovinom, potpuno nove teleskopske ljestve koje se uvlače ispod platforme. Brod je kompletno ispoliran, očišćen, detaljiran, svi spojevi, svi znači, dijelovi su silikonirani, znači sve je prepravljeno, napravljeno, tako da nema nikakvih grešaka. Podvodni dio je prebrušen, znači skinut je stari anti-falling, premazan je sa water primerom, zaštitom od osmoze i premazan je anti-falling, self-polish, Seajet, white, znači zaštita od obrastanja. Isto tako, pogonska osovina je ispolirana, svi su novi cinkovi gore, propeler je isto tako očišćen i premazan i plovilo je praktički, doslovno ne praktički, spremno za novog vlasnika, za ugodnu i sigurnu plovidbu. Tvornički je opremljen sa pramčanim propelerom, dodatno je ugrađen potpuno novi pramčani most, a isto tako brod ima Levmarov električni vinč, oko 700-800 vata je sa osmicom, lancom, znači nekakvih 30 metara plus kombinaciji sa konopom. Obalni priključak na 220. Plovilo inače je opremljeno maksimalno u 2008. godini, znači ono što se moglo dobiti iz svih tvorničkih opcija, znači od tikovine u kokpitu, znači pričamo o pravoj tikovini, o pravim tikovim masivima, trolling ventil u kokpitu, pozicija za kormilo, saltwater washdown, priključak za, znači, crijevo u slučaju ribolova da možete oprat kokpit, manualna bilge pumpa, spremište za plinsku bocu, plinska boca sa instalacijom i pretoplačnim ventilom, kokpit salon sa stolom, interijer je za 2008. godinu po meni ekstra očuvan. Upravo su instalirane potpuno nove unutrašnje zavjese i ono što sam zaboravio u kokpitu reći, znači sve bočne tende su potpuno nove. Plinsko kuhalo, dva plamenika sa sudoperom, Dometikov hladnjak, salon koji se normalno spušta, stol i dobiva se leže, komforan leže za dvije odrasle osobe. Isto tako ovo sjedalo je modularno, što znači da se može preklopiti, možete dobiti duplo suvozačevo, zapravo su skipersko sjedalo. Skiperska pozicija stvarno pregledna, kad se maknu zavjese, znači imamo dva bočna klizna otvora, veliki klizni otvor na krovu kormilarnice,
Instrument ploča isto tako pregledna sa svim instrumentima, novija Garminova navigacija SV 9.2, znači 9 inča, Max Power je pramčani propeler, Raymarinov je autopilot, Furuno radar 1623 i isto tako novija Raymarinova radio stanica, aparat za gašenje požara i ostala sigurnosna oprema. Ovdje je ugrađen dodatni brojač radnih sati, čisto da možete koristiti kao, ajmo reći, nekakav podsjetnik za servisne intervale, točenje goriva, znači neovisan o radnim satima motora. A isto tako u videu smo motor spojili na kompjutor gdje može se povezati serijski broj motora i radni sati, tako da su radni sati 657 1000% garantirani. Pramčani ležaj, ona mala flekica je nažalost prilikom čišćenja, znači smo mokru krpu slučajno ostavili, evo sada vani pada čak i ledena kiša, brod je suh, tako da ne bi bila nekakva sumnja da negdje nešto pušta. Zatvorena WC prostorija, umivaonik, tuš sa toplom hladnom vodom, znači tuš kabina, pumpa koja normalno baca vodu van prilikom tuširanja, morski WC sa fekalnim tankom i sistemom za pražnjenje na moru i sistemom za pražnjenje u marini. Sve sklopke akumulatora, ovo je jastuk koji dolazi kao umetak za vanjski salon iz razloga što stol se isto tako može spustiti dole i možete dobiti ležaj u krmi. Eto, još jedanput da ponovim, znači 2008. godina, ne radi se o mladom brodu, znači nije nov brod, ali brod stvarno dobro izgleda, stvarno je dobro održavan. Postoji kompletna servisna povijest iz koje se može iščitati sve. Na brodu je uvijek rađeno sve što je bilo potrebno i obavljen isto tako na nekakvih 400 sati je obavljen velik servis gdje su izmijenjeni i injektori i visokotlačna pumpa, što je inače najskuplji dio na ovim motorima. Plovilo se nalazi kao i sva ostala naša plovila na jednom mjestu u Zaprešiću gdje se može razgledati od ponedjeljka do petka od 7 do 16 sati. Za ostale termine, ako je vikend, znači vikendima ne radimo, za kupca nijakav problem, znači neka se najavi, pokazat ćemo brod i van radnog vremena. U slučaju da mi je nešto promaklo ili imate dodatnih pitanja, stojimo na raspolaganju, svi naši kontakti su na web stranici pronautika.hr. Hvala lijepa.